pantayanan ng kaya iglesia at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo ikang mabibiyat magari manggaman kingalangang Amen. ing kapayapanan ng Ginoo manatili sa nakapilan man kaya kayungan At kaya kaante mo. matula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo king metong at metong kapayapan po kaya kayungan. Kini po yung ginutang Heso Kristo, ing kordero ning Dios, amilalako king kasalanan na ning yato, mapalad tamay tamong mayayawos, tanggap king Ginoo. Ginoo, kumatampang tanggap kaya ka, dapat igas miya inga mano mo, kumayap na ako.
Mapilan mo pong kapabaluan, mumunandili, panupayayo po ngening paruminggo, totaling makasaraya ing sementeryo. Kanda dumiya po, bakyang gawang inventaryo, na naman gamit mitatagan pa karin. Nung kailangan niyo pong ibuklat, like po tating mete, alas 3, pakikwaya mo po ing susi kini opisina, tukyan ako ning sepulturero at buklat ne para kaya kayo. Pero papanitilyan tayo pong makasara ining sementeryo tamo. Panupaya darin po ringking St. James Cemetery, ringking Laos Memorial, dalan ing kaya katamong sementeryo. Manintun at gawadang sarili lang dalan. Kaya po shortcut ing sementeryo tamo. Okay. Kadua po, may kadiskubre kaya ka rin 80 botol pong pakasako. Alala pong lagyo, pero maniwala ko, kamag-anak tala rin kabalentala rin ketibetis. So, ninuman pong makibalo kareti, pakikwayo po rin butol daring kaya kong miyang ubi, o kaya pa po rin nyo po hanggang February, February po, dinantalang dissenting living, dissenting kutkutan, dining 80 butol king cemetery. Ikutkut mila po, tinan milang masanting lugar, banong mi painawa, dining ninuman po rening butol-butol arene. So atin ko pong hanggang February para i-claim la reti at ba mila pong masaleseng turnover kaya kayo. Nung wala pong mag-claim, tinan minong masanting aburol ampong pansyon po king cemetery. Katlo po, ing kakatamong cemetery board, manigobrane po, umunan dilinggawan papintura de po itang kakatamong gate king cemetery. At nanuman pong kutang, nanuman pisasabihan hinggil king cemetery, panupayayo po, at panikwanan mila pong apakibatan agad-agad din kaya kayong concern king cemetery. Nanuman pong kutang yu, pakiyabot yun na mo po king opisina, karingan ni pakibatan hinggang kutang yu po. Kaybat, atin la pong meeting deng lectors, commentators, kaybat na ning misang alas 9, ang popuburi ko la rin akit ding choir leaders, kaybat na rin po ning misang alas 9. Kapanyawsan po, karing kapatadamong kakasal, Rowen Laksamana ning San Nicolas, kasalyakang Tricia Tuason ning Santo Tomas, Pampanga. Ken pong February 8, king Chancery ing karelang kasal. Dito mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. Bayo tamayari, pakit miya po kaya kayo ngeni, imbabalakan tamo pong kolumbari kening gulot pisamban. Nga na po kaya kayo, dati tanang ating bonery keni, libingan na ring butol, kaya po gulot pisamban, lekoya mo po, bala mo babalik taya mo po, ayusan tayo. Ban kanita din kaya katamong miyang ubi, ten pong miyang ubiyeng buridang milibing laketi, ing abuda, atin la pong lugar pibilinan, metong ya pong dissenting lugar, tahimik ka lugar, masaleseng garden, kaya po itsurang memorial park, pero bala mo garden ya, maisya rin po ining garden kening gulutam. So ini po yung rendition ng Apple, alben tayo po sagli. Lights off. Pakipatering sulo. Atin yung sound yan, Ken? Kita na beng ilayang sound. Okay, sige. Sulo. Pakipating sulo.
hosting na nini, pero nung bisa ko pong pa-reserve, pwede ko pong maus king opisina o kaya kang Brother Mok. So ita mo po, dakal pong salamat kaya kayangan. Talakad mo po para kinta uling panalangin. Manalangin tamo, O Diyos sa ibami. Dakal po salamat karing miyaliwang oportunidad na bibigyan mo kaya kami kapamilatan ng Heso Kristong Ginomi. Amen. Bapo Maria, mit mo kaking grasya, inginong Diyos sa tsukeka. Nuwan ka karing sablang babay, nuwan niya pa naman imboning at siyan mo'y Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan, ngeni at king oras ng kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Ipanalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Ipanalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluan mo kami. Ini po ing simpli tamong assignment ngening patingapon. Deng makatuwa tamo po kanita at ilang kaugalyan, basta't kaslag na ningaldo, tambing danong buklat denggang awang. Banlungob ing grasyana ning Dios ngara. O nengeni po, istong biklat mo ang dengawang, burin sabihan natin kang mete. Paborin nyo po ita, paborin nyo. So kawuli nyo bali, pamuklat yo po ringgang awang yo, pamuklat yo ringgang kortina, pamuklat yo ringgang pasbol, banlungob ing grasyana ning ginong Dios kaya katang. Tamo po, dakal po salamat kaya kayungan. Ating Gino manatili kaya kayungan, At kaya ka antemor. bendisyonan na kayo at antabayanan ng ginong Diyos at din kaya kong familia. Ingib pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kumiyakay king kapayapan at tula ng Gino. Salamat King Diyos. May payabak po, dakal po salamat King kaya kong pamanagon, mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po. King lagyo ng igpa, amponing anak, amponing banal na Espiritu. Amen. Ginong Diyos amayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong laga, nune uling ning ganakaning kaya kang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya, ning kaya kang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal na Eucharistia, nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sa puniti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pa sa keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula, at kagalakang alanganga, kambeding kaya kang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong Ginumi. Amen.